Hey guys, turabaramukije neza cyane bakunze badusaba umuremyi Eric Official, mwebwe mukomeza kugenda mudukurikiraho muri mu bice bigiye bitandukanye, tubifuriza amahoro ndetse n'ibihe byiza no kuryoherwa n'ubuzima. Kuri uyu munsi rero twari tubazaniye amakuru mashya cyangwa se amakuru ari kuvugwa hanze aka kanya, akaba ari amakuru yerekeranye n'uzwi ku izina rya Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina akaba azwi kuba yari afungiye mu Rwanda cyangwa se yari yakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda, aza kuza kuba arekurwa cyangwa se aza kuza kuba ahabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda, ubwo yazaga kuza kuba asaba imbabazi kubw'ibyaha by'iterabwoba yari afatanije na bamwe mu bagize umutwe wa FARDC. Akaba yaranditse rero ibaruwa ubwo yarekurwaga mu mwaka washize cyangwa se umwaka wa 2023 kubw'imbabazi cyangwa se kubw'uko yemeraga icyaha ndetse anicuza, akaza kwandikira ibaruwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aza kuza kuba amugirira impuhwe cyangwa se aza kuza kuba amurekura. Aha rero Paul Rusesabagina twavuga ngo yongeye nanone cyangwa se Paul Rusesabagina yaje kuza kuba akora ikindi kintu cyangwa se yaje kuza kuba atangaza ibindi bintu bindi byabaye ibintu bikwira ahantu hatari hake cyangwa se ibindi bintu byabaye ikimenywa n'abantu benshi. Kugeza aka kanya rero Paul Rusesabagina mu kiganiro yagize muri kino cyumweru gishize cyangwa se icyumweru cyashize, yaje kuza kuba ajyana n'abanyamakuru bagiye batandukanye mu mujyi wa Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi, aho yari yagiriye ikiganiro muri hoteli imwe mu zikomeye mu gihugu cy'Ububiligi. Yaje kuza kuba atangaza ati naho banca umutwe ntabwo yibona, ati naho banca umutwe sinibona mpeba politiki. Ibi bikaba byatangajwe na Paul Rusesabagina dukurikije inkuru dukesha ikinyamakuru BBC News gahuza cy'Abongereza. Paul Rusesabagina avuga ko atari yararetse ibya politiki ahubwo yari yarafashe akaruhuko gusa. Iyi nkuru ikaba yaranditswe n'umunyamakuru uzwi ku izina rya Alain Majesté Barenga. Uyu munyamakuru akaba yari ari i Buruseli. Iyi nkuru ikaba yarafashwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2024. Umunyapolitiki Paul Rusesabagina utavuga rumwe na leta y'u Rwanda avuga ko agiye gutanguza urunani runini rw'abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bahindure ubutegetsi muri icyo gihugu. Ibyo Paul Rusesabagina yavugiye mu kiganiro yaremesheje mu mpera z'indwi iheze mu cyumweru cyashize, kiza kubera mu mujyi wa Buruseli ku murwa mukuru w'igihugu cy'Ububiligi. Iki kiganiro cyari cyitabiriwe ahanini n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bashyika hafi ku 100, bakaba bari baje baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye biherereye ku mugabane w'Uburayi. Paul Rusesabagina ni umunyarwanda usanzwe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yamenyekanye cyane mu nzira ubutegetsi bw'u Rwanda budahurizaho n'amakungu. Aho ikiganiro cyabereye ni imwe muri hoteli ikomeye mu gihugu cy'Ububiligi cyangwa se iri i Buruseli mu murwa mukuru, ngo umutekano wari ucungerewe mu buryo bukomeye ndetse n'abayoboke biwe bari barikanuye. Uwinjira wese yategerezwaga kwerekana ubutumire akavuga n'uwamutumiye, ndetse n'abanyamakuru cyangwa se abamenyesha amakuru nabo bategerezwaga kwerekana uwabatumiye. Mu kiringo cy'amasaha 2 Paul Rusesabagina yabwiye abatumire biwe ko uko bigenda kose urunani rushyashya rw'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda rugiye kuvuka kandi ruzakoresha inzira yose kugira ngo intwaro ihinduke mu Rwanda. Yishyura ku kibazo cy'umwe mu bitabiriye icyo kiganiro ku buryo yifuza urwo runani rwakoramo mu buryo butandukanye n'uko abandi bantu bandi cyangwa se indi miryango yindi cyangwa se ngo bamwe mu basanzwe bari hanze y'u Rwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda uburyo bakoramo. Ubwo aha ni nko kuvuga ngo yaramubazaga ati umwihariko wanyu cyangwa se umwihariko w'uwo muryango uvuga mugiye gushinga cyangwa se iryo tsinda ry'abo bantu muzamwihurije hamwe mufite umugambi wo kurwanya leta y'u Rwanda cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda, ati mwebwe mwumva uzaba ari uwuhe cyangwa se mwumva muzamurusha icyo abandi bandi batagize icyo bakora cyangwa se batagize icyo bageraho, wowe wumva ari iki kindi muzamuje gukora kiruta icyo abandi bakoze cyangwa se icyo abandi bavuze kandi byose ko byabaye ubusa, byose byarangiye mu magambo. Paul Rusesabagina yashubije mu nyishyu avuga ati njyewe muzi ko bamfunze babanje kunshimuta banankorera iyicarubozo, ngo baranyishe Imana ikinga akaboko, ubu rero niyo banca umutwe sinarota ndeka politiki, kandi nicyo gituma ubushobozi bwose bw'inzira y'ibiganiro y'amatora n'umuheto n'ibyaba ngombwa tuzabikoresha, kandi mu minsi iza turatangira platform ihuriro ryacu kandi muzabona ko dufite ingufu ziruta iz'abandi bose. Akomeza avuga ati sinari narahebye politiki, nagombye gufata konje. Paul Rusesabagina yari yamenyesheje ko avuye mu bya politiki igihe yafungurwaga na leta y'u Rwanda mu gihe cy'uko yari amaze guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse ibi ngibi abisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'Uburayi
ndetse mu biganiro byari bihagarikiwe n'igihugu cya Qatar. Aha rero ni nko kuvuga ko mu gihe cy'uko Paul Rusesabagina yaje kuza kuba arekurwa, mu gihe cy'uko habashije ko habaho ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'u Burayi, dore ko uyu Paul Rusesabagina asanzwe ari umuturage w'igihugu cy'Ububiligi, ndetse ibi biganiro bikaba byari bihagarikiwe n'igihugu cya Qatar cyangwa se igihugu cy'Abarabu. Ariko inyuma y'icyo kiganiro yabwiye BBC Gahuzamuryango ko ari akaruhuko ngo gasanzwe yari yarihaye, ngo ibyo byo kuvuga ko yari yavuye muri politike bitari ukuri cyangwa se ngo nta kuri na guke kwari kurimo. Yarakomeje avuga ngo ubusanzwe sinari naretse politike uretse ko hari ibyo bantegetse. Njyewe nagombye gufata konzi akaruhuko mu bya politike kugira ngo nduhuke, na burya bari baranyishe urubozo muri gereza. Byabaye ngombwa ko mfata konji gato, ubu rero ndaje kugira ngo mpangane n'ubutegetsi bwa Kigali biciye muri platform ihuriro. Paul Rusesabagina ariko yirinze kuvuga izina rishyashya ry'urwo runani cyangwa se rw'uwo mugambwe n'abazaba barugize, naho yemeje ko rugizwe n'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda b'imbere igihugu ndetse no hanze y'igihugu. Ibi rero akaba yaravugaga ko hari abazaba bagize ngo iryo tsinda cyangwa se abo bantu bihurije hamwe ngo baba ari ab'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho. Aha akaba yarakomeje avuga ngo turi kumwe n'abanyapolitiki bari mu Rwanda, ngo ariko ntago nababwira amazina yabo kubw'umutekano wabo, ndetse n'abari hanze bose batavuga rumwe na leta y'u Rwanda turi kumwe, kandi vuba aha muramenya izina ryacu. Ku kibazo nimba iryo huriro ry'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bazakoresha inzira y'amatora kugira ngo bashyike ku butegetsi, Paul Rusesabagina mu ijwi riri hejuru yavuze ko inzira zose zishoboka. Yakomeje avuga ati ibyanze mu mashyi biba ngombwa ko ushyira mu ngufu, ariko intego yacu ni inzira ya demokarasi n'ibiganiro kandi turi benshi. Ni ukuvuga ko abanyarwanda bakeneye ko twabacungura kandi vuba turabigeraho. Rusesabagina yarangije avuga ko azi neza ko yagirirwa nabi na leta y'u Rwanda kubera urwo runani, aho yerekanye amakenga ko ashobora kwicwa, ariko yemanze avuga ko bitamuteye ubwoba kuko azi ko ashyigikiwe habe imbere mu Rwanda n'inyuma yarwo. Paul Rusesabagina w'imyaka 70 yamenyekanye cyane mu ireresi rya Hoteli Rwanda cyangwa se muri filime izwi ku izina rya Hoteli Rwanda. Ibara nkuru izwi ku izina rya Hoteli Rwanda yagaragazaga ubutwari yagize mu kurokora abahigwaga cyangwa se abantu bari bafite ibibazo mu mwaka w'1994, dore ko habaga jenoside yakorewe abatutsi, ndetse abantu barenga 1000 bari bahungiye mu ihoteli Mille Collines cyangwa se mu gihe cya jenoside muri 1994. Iryo reresi ryaje kuza kuba cyangwa se iyo filime yaje kuza gutuma ahabwa ubushimwe butari bukeya, harimo n'umudari yambitswe mu mwaka w'2005 na perezida wa Amerika wari uzwi ku izina rya George W. Bush. Umudari w'ikirenga witiriwe intwari Medaille Présidentielle de la Liberté, kamwe mu bushimwe bwa mbere buhabwa abasivili muri Amerika. Nyamara leta y'u Rwanda ivuga ko ibyavuzwe muri iyo reresi harimo gushikuza cyangwa se harimo ibitarimo by'ukuri. Paul Rusesabagina yahavuye ajya mu batavuga rumwe na leta ya FPR Inkotanyi mu mwaka w'1996, ahungira mu Bubiligi aho yashinze imigambwe myinshi itavuga rumwe na leta y'u Rwanda nka PDR Ihumure. Kuwa 31 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2020 yisanze yashikanywe mu Rwanda avanywe Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, mu gihe we yari azi ko indege imujyanye mu Burundi. Ibyo we yise kunyuruzwa cyangwa se gushimuta. Gusa leta y'u Rwanda cyangwa se umuvugizi wa leta y'u Rwanda akaba yaratangaje ko uburyo Rusesabagina yaje kwisanga mu Rwanda ari uko yateze indege azi ko igomba kumujyana mu gihugu cy'u Burundi, akaza kubaho kwibeshya, indege ikaza kumugeza ku kibuga cy'indege i Kanombe. Kuwa 20 Nyakanga mu 2021 yaciriwe umunyororo cyangwa se yaje gusohokatirwa imyaka 25 yagirizwa ibyaha by'iterabwoba, ariko mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2023 yarekuwe ku kigongo cyangwa se ku mbabazi yaje kuza kuba ahabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ajya muri Amerika aho yari asanzwe afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibi rero bikaba bije nyuma y'iminsi mikeya aho Rusesabagina yari yaje kuza kuba ahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse biza kuza gutuma yarabashije guhita arekurwa, aho imyaka yari yakatiwe 25 yo kumara mu buroko cyangwa se muri gereza atigeze ayikora. Ibi rero ukibaza ngo nyuma y'iki gihe cyose cyangwa se imbabazi yaba yarasabye cyangwa se imbabazi we ubwiwe yasabye igihe yari agiye kurekurwa cyangwa se igihe cy'uko yarekuwe akarekurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu, yaba yazirenzeho cyangwa se ibyo yari yavuze mu gihe cy'uko yari yahawe imbabazi ntabwo byaba byari ukuri. Si ubwa mbere si na kabiri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda abwira bamwe mu batavuga rumwe cyangwa se bamwe mu bantu bagenda bakunda kunenga cyangwa se bakunda kugenda bannyega buri kantu kose, ababwira ati mwebwe mukomeza kugenda muvuga si mwebwe kandi si namwe mwenyine, ati benshi bagiye batandukanye mugenda muvuga ngo muzabanza mukureho Perezida Kagame. Perezida Kagame akaba yarumvikanye ababwira ati muzankuraho cyangwa se muzakoraho Kagame, ati bamwe bavuga ko muzabanza gutaha mugataha mu Rwanda ari uko igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame cyangwa se FPR itakiri ku butegetsi. Ati ese ibyo bizaba ryari? Byaciye mu zihe nzira? Ese za demokarasi, amatora, intambara se? Ati barabashuka. So guys, turabashimira rero mwebwe mukomeza kugenda mubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka.